Ang susunod na programa ay may mga eksenang di angkop sa mga bata. Patnubay ng mga nakatatanda ay kailangan. Nous trouverions un nouveau commencement. Revient s'étendre sur notre monde. Les gens prient, ils cherchent la force, un guide. Ils devraient prier pour une mort rapide. Car j'ai vu ce que cachent les ténèbres.